vyote vitakatifu. Zamani za kale ulimwengu nzima umengoja Masia mkombozi, ahadi ya vitabu vyote vitakatifu. Kweli utukufu wa Mungu amejitangaza ulimwengu, kweli ni kurudi kwake Masia, ni roho ile ile takatifu iliyoletwa na mitume wote, iliyoletwa naye Kristu, jina lake la sasa takatifu. Mtangulizi wake jina lake Babe, kajipa na kufa ushahidi, akimtayarishia kiwanja takatifu. Kweli utukufu wa Mungu amejitangaza ulimwengu, kweli ni kurudi kwake Masia, ni roho ile ile takatifu iliyoletwa na mitume wote, iliyoletwa naye Kristu, jina lake la sasa Imani ya Mungu ni kubwa sana, inaunganisha dini zote za zamani. Imani tukufu la kibai inaleta amani kubwa duniani. Imani ya Mungu ni kubwa sana, inaunganisha dini zote za zamani. Imani tukufu la kibai inaleta amani kubwa duniani. kweli Utukufu wa Mungu amejitangaza ulimwengu, kweli ni kurudi kwake Masia, ni roho ile ile takatifu iliyoletwa na mitume wote, iliyoletwa naye Kristu, jina lake la sasa Baba.
Asante sana mpendwa Hamisi Kitenge Emil, Ubeljiji.